nonsia a edikan ena abono Ghana resema mu nyina atsen ye mama kwa basronko eba Sompa 106.5 FM Accra so ebredu so se ensema hodo a yaboaboa no omayimu ena fei amanone die yetena sene de besomo se anopa nonsia kasebo efri yetena ye kase mu ewo dome Watermelon Street enkran saranso ena ukokumase a Sompa 93.1 ewo honom womo efabi Ayiko 100.9 enso ewo kumase honomo a Adamfo pa radio ewo Paris France Sompa 101.1 ewo takwa ye batakura dia eye Sompa 103.3 FM hono wo mutie yen ede afatechiman eye Sompa 106.1 sunyan 98.9 Sompa 90.7 Sompa enkranza doma eye 101.3 Sompa ye ban finfin mantemu mankesimu a Kingdom 106.1 FM womso ebiemu efakase boy bia no pay Sompa FM ewo decoder no so obetimi atie yen ede afa honom Facebook no brasubi anope ye streaming live ewo ho eye Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no eye Sompa FM live Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi anope womso ebiemu dendenden doma 100.7 FM womso to be apete www.sompaonline.com eho ena yaboaboa ensem ni bi anoa ubetumi enya bi na wakenkan nana KJC Company Limited awodi adansi ho niema aba Ghana half na ba bia wabiebie branches eboa ama omanfo adansi etimi aye easy no wono ena kukuru yen asia konkom bidimafo Herbal Center eye Dr. Time da sonso aprapra kwemu dia mai kama Leicester Company Limited ya womde ya toothpaste and the brush aba woman na tie num anopai ya chese full confidence ye din sem no batontina 74 and afa Jaws Hot Kinky womo adaroma and anopai ya tena sensema hodo aye de somo no ne edimu akotini bi ene say Mampeni His Excellency John Dramani Mahama wadaso a Zambia na enera wakasa biu no wode to so chese abibi man se yebetimi aka ye ho abomu na ye gina ye titru wo yapomuden mu a ebeboa ye mpapa National Labour Commission for ena womo ase University Senior Staff for se enimanimu ya strike no a womo kono womo nhwe no womo entwentwen enya galamse ne Ghana haw na mom enwuma eni ho mamabunu no enne haw no ejesomra hye badwani na ebie sa asemi so Techiman Traditional Council womo eboa aban gina yesie se Central Market ya ewon potem ho no yebeyi niema decongest ho womo sesa na mo ne de eyene kwanso an Vamba Construction Works Limited wonna ye bona baso yi chifuatimo kwa DC se aban adwuma ode hye ne nsa no hamu nchemu be se do wotwede wawie waya ade na amanone nsem no nso ye de bebre mo bete se UK minu emu enkwada motofo beye aduasa ensia womu echirem se baby formula nkwala aduane ya womu edie yi womu akotobi amasesi ankwada no food poisoning no ebi aka womu enti ehun nsem so ewa hanom anopai obete enu nti na debi e ka cho se yon vita no no wapebi e de ama obase de be ya we nyina no unhu bie ADWOA ASARE enimidin anopai mene triple mai ASARE APAM DADAA Owoso adota wonsura akrokra no Sompa kase ebo abusua bra Facebook no so Sompa 106.5 FM Accra ya no wache ama anu ebi nso enya bia no pe hyehye Mampeni His Excellency John Dramani Mahama na boboa no na ye sha ase de afiri na nsuro gya no sabra make sei o Zambia mamu na pani yakasa e de akire bibiman na wo chese wo mai Ghana yan de se de yesi san ye hwene so se ye ni obia betena yie no ye nyamfiri ho ye da so agina sa amamrenum enti ye ni anafo afomfo no nso ya yankofa no enya de yato atwene ye da so akutem enu achi wo san so aka bio e de akire se ye ba abibrem titru ne ya afa ha na ye ka ya pomodin a ya na akwakwa ye bibie wo ho ne se hunti wonde ye ka akire won se de ya pomodin no aye tese nkontomire ye de ahwehweja boko na wo se wonu mu hye muden na won be hye muden a e ya hofama e yensi ye ne nwenta so e na beboa enu achi emabunu
se biribiba ema mabunu nya so mfa so a se tie bia woda wasomadwo esansa wo mo ene yendache. I commend the efforts of the government and people of Zambia to stabilize your macroeconomic environment. The improved performance of the Zambian currency, the kwacha, and the ongoing reform agenda sends positive signals to investors and regional partners. And so Ghana looks forward to deepening trade, investment, and financial cooperation with Zambia to reinforce resilience and shared prosperity. Ghana follows Zambia's democratic journey with keen interest and confidence. Eni ya Ghana mampeni His Excellency John Dramani Mahama eje yohani no Zambia mamu ena wo boss asemi so ewo abibirima na afo ya ni wie no wode beto se ye kaka maminka bia emfa ho ne se abibirima toye ha aman bia te won ho na wo mamamu no etuo ne daso wo man Ghana ye daso agina kamanka bia mamunum ya yenyane emfiri ho. Leaders must respect their oath of office to respect the Constitution. In our sub-region of West Africa, democracy is backsliding with a return to military dictatorships. Ghana is, however, on a mission to prove that democracy works and that our people can achieve prosperity and opportunity under a constitutional democracy. Ghana man penny sremu seja cha His Excellency John Dramani Mahama Mr. Babio no wono na kasa ye Zambia mamu eneda. Yetwa kase no so ewo ensemfoforo emu National Labour Commission eye NLC adwumakuo no wo ma Senior Staff Association of Universities of Ghana for se enimanimu ya etuatie ya wo ma ya wo adwene se wo mo kɔ no wo mo ntwene nyina ensensen. Dr. Benis Welbeck wono ena ehye kire se chrochofo panyini ema NLC enkrata ya eba yi wono ena nensa ehyase wo se wo mo de directive eba se de ebe ye betimi amomu akwanya na wo mo ne association no atenase na nkonwasie ne nkomodie bi wo hono mo a wo ma hye atoto ne ma amantiase aye adwuma na wo mo kirem se ena no ukuada ena association ye wo ma dwene se adwuma a wo mo eyeyi eniema bebre wo hono mo a enkoye kura wo ma setenemu wo ma brabo mu enhyehyɛ ne ntiase apam bi a wo mo ne aban no akɔ de wo mo nsa tintim ase no ase aban ne pese wo fa wo mo so etietie wo mo so de wo manim ye fam ti no enya de a wo mbetena se aye nhwehan ama bibisa akoso enti Senior Staff Association of Universities of Ghana wo mo ye wo magene se efiri na anoku adade strike ni mu a ena wo mo na NLC for kire se ansa na wo mo be strike ya se kura no wo mo di kan frame meeting bi e di kan enye senior staff no for no nko a na Teachers and Educational Workers Union tewufo no wo mo ka ho Federation of University Senior Staff Association of Ghana eye few sagfo ye frɛ wo mo meeting na se two agfo Technical Universities Administrators Association of Ghana na wo mo nyina ka eku a aban eto nsa efrɛ wo mo se wo mo mra ni esesa unions makomako nan ya mawo ya aban to nsa frɛ wo mo no two agfo no nko ane kɔye enti na eno no mo pese mo kyerɛ sɛn enti wo mo kyerɛ mu ese sabi asemba eya no ane ye de ka enti wo mo se kopem se association no wo mbe call strike no off no wo makonkonyasie ne de ne wo mo ka no enya ade aban no ebetie enti se ye kasa yi efiri ne de ya ade kɔye hye se nkrata bi ebe free senior staff for no horo mo aba anasa wo mbe fresh semtwofo nhia mu na ensem bi e wo honom so wo mo de ato anim na wo bi atimi hu ne ekoso na emum enkrata ya e free NLC for horo mo ba Dr. Benis Welbeck wo hye kire se chorochrofo no wono ena ne nsa hyase se animanu ya wo mo call strike no off said ye be ya mpenifo betimi atena se na wo mape asem no pomasi bre eno ye wo mo a ewo adwuma ne bi ye ya wo mo se niema bi nkoye ekɔ strike no na yetu wo mo saafo yi na wo mo a ni bi yo wo mo de eba ne sa obronsan kura timi bo wo mo pa sanse tworo no kura aka de ato na ye nananom nso abie so Honorable Kwabena Boateng ejoso mra hye badwani no waka sa asemi ya eno wo se galamse kwon no se de asi ayo no nyina ne ya adwuma eniman no mu ema mabunu en na de we nyina aba enti sese ye wo bibi twa aba hwe ano a enya galamse o na emom adwuma eni ho e de mabunu no eno ene wo sempenimfo mo wani kɔ ho se de beye na abonofo sam no a ye pese twa aba hwe ano no eto betimi atwa esansensa ne adwuma ye no Bronzambo ne pa e de adwuma bia hye ne nsa
Committee and that's for Parliament. Here the Federal Security and Intelligence Committee. Omei emba boss semu ayenti mfantu kwa wabonte so no ye ena ye digojuma. Na betimi anka silipise. Sisia yeti hey ye biggest national security threat. Enye garanti. Ye unemployment. So omei na mimpangu na mfetire. So omei beka butua. Ye bibia na de beba se emmabu a enie Jumayo. It is in home Abaya Juma Biamua, Abaya Sebia Warrior, a Juma Ebebre de Mabunua, and yet not to say I address the very concern in Primu and what said Yeshe. Honorable Kwabena Boate, Josumra Sebedweni, na we na yebra, Wakasa, na National Apprenticeship Program no, was antimamu. Nekuro majeso wo mo edu wo ho hyemu no wo de wo mo ade a eya anwene e wo wonsa no na beboa amatimi ade wo de hye wonsa afutu wo de ma no na wo de sa asemi to so Techiman nananom atra nkonwa se wo mo etai aban achi e wo ginaye ya we asie se wo mbedi congested Techiman Central Market nsan se dwane mu de ukohwese de niam asifa abo apeso na obia eye de opo hodom no a ehu be hia se won be yiyi niam ni bi wo mo a wo mabobbo containers asisi adwa akwan mu ne miaye ya asabiense mfata no esese wo mo hwe no wo mu yene nyina edi free ho oya ADWOA Dr. Asa Company wono na ye krobohene ena fa chidom hene ema Techiman Traditional Council no wo kiremu se Metropolitan Assembly ye won potem honom de sa na mo na wo matunu ne kwaso eno sesa na nsemu ntamu wo honom ane atese eja ato edwanum eyade bi e hadwene na enko wiase adwadifo wo niam nyina ahye na se basa nso ana wo de ohawo no aba beto aban mansin no ano said ye beya wo metimi aso masene kakra bia na nkasa sika na yede ebeye relief items ne sa ne manema nyina no anka wo betimi de aye mpuntunjuma ama no ayeye enti enne sa di congestion ne de wo mufu aso emse na otwene ne na mayor one ni mpani for the technical men by ahemfi na on the ebetwe yenim se abai a directing no so siginaye se on beye enhihye se beya Techima edwano abo apise no be hen se be ya atwerenchen ba en high pisa na no kwasem ni nananom traditional council ye no mo ya adwene ya kodwem ho ye kwa ye hu se niema a ekoso no emmoa ene ya ekotie ye eyo ya ADWOA Dr. Asana wa manensam no anso hono a wo kiremu esana nanom aye krado se mo biara a wo mo edebeboa mansin assembly no na wo matimi aye sa di congestion no wo se wo mo beye enti collaboration no eye assembly no adwadifo traditional authorities nanom enafe Techiman Central Market mpenifo no ankasa en wo mu nyina eka wo ho abom se de beya sa adwumadie wo mbetimi amana wiemudie no omo bae no omo kan se omo ati technical committee omo be group nananom representation nananom nipa be SMS so se nan bi beba committee no so se be ya djuma no a omo beti no bebia nananom esunsun beta djuma no a omo ye nachi na bibia akoso but committee ni yantenase se see de omo dey starting sa education no se ye bo amanfo amane no na migidi se committee no transia ena Nema potin se koso no ebe koso de mi hunu ne se de nti nananom eba mu no ene se sebe ya nipa ebedi animu a omoye sa di congestion no ye mane muroso ye ya de hye na budwem ho nti no bibia ebe koso a ebe ha ya de hye no nananom ehwe sebe ye ntrase enye hwe ha ma enko chosa ye be hwe se bibia wo maka se wo be ye no ye be ya mana aboa Techiman na aboa eduano so ene ya yekotie sesie yi eye krobohene woronso a na ye chidom hene ema Techiman Traditional Council no oya ADWOA Dr. Asa Company ene ye firi burun champion de ru akwa abusua meyenko atwefo atemo kwa mansenum na ehwo na bankra chepani se nipa ya ade a wosa yeye se wo anyi na ye nso a ense ne din ni nyina ne se 6 unit classroom block bia abandada no bra na onensa egusu a ni sika san ye no wantimi anwie no ogya ne nsensemu wo mo ba ye adwuma nto aso nti esanse erigya wa ne ye de aso ano wo mo ye se wo mo to aso na wo mo de hye
Vamba Construction Works Limited for nsa na no kwasem ne adwuma wo mabɔ no ɛwɔ so wɔbɔ aba so ɔhɔ mu nkyɛ mu bɛɛ sɛ do wɔtwe de wa wiawie kura Honorable Isaac Yosen wonya adagye ne Erika nan ɛbɔ saa nkomo yi ɛwɔ mfimfini mantamu ɛde kyerɛ sompafo Honorable Isaac Yosen, Chief Atimokwa abaton pesua na bankra chepeni no na saba sobei no de ma Vamba Construction Works Limited for say wo motimi aye 6 unit classroom block na abanda dani jan honeni animu ya na wo mo wi adwuma na wie na wo ka ne sei no say wo adwuma bi wo ho say na de chepeni nsa wote ne nsa afiri ho ani ye kai wo se anopa no nsia kase bo na KJC Company Limited adaworoma ene eti babie se ya dansie ho niema nadoa eye plywood eye building wires eye cement iron rods enchense me se enkoto nchense a afe baako afe mienu emfie mienu na apa chense munu no ensuo ne awia bo kakra bi no na chense ne nyina ye white se wokoto wo niema no ewo na KJC Company Limited ho a enya de se obehunu saa niema we bi na dwuma pa wo ye nti ena 2023 Century Steel for born abaso pet truck tintintin bi ma no se wonfa nya dwuma wo se wo beto niema no a wo de gu ka mu akwakoja ofiri wo mpe we na wo peden enkran kuma se to ase ka soa abija nkwanta achimo dan nyina hini takora de sunyan chese ba bia enkran hatantra here run about he ya ubehunu na tena ekese ho Ghana half na baby atokro bi a wo hye no yade se ubehunu na KJC Company Limited na waje wadansi enuoma wo ho number no 0204355040 0204355040 Leicester Company Limited for enso eboa yen na wo mo na ye adwumaku a wo mo ye Yaz toothpaste ene ni toothbrush no me say se anopai wa sore unsa anopa sore na won kasa obi a ho sa no a ya na ese wo ye careful because ko bi wa no sesia na de efiri wanu mu ba na nya wa hwa wa say obi day wa say no entire day enti pe Yaz ni bi na fetwetwe wo se say ye total care na opa obetimi ayusu say ye hair bar na opa say ye whitening me de bia makacho say formula na me yusu no anadwo na de hair bar na twitwi no wada na akele James ni nyina no pastor ya no we yusu whitening no na ma wo se na pie white na wona wo sene no baby etonton sa niema we nyina bia supermarket shopping malls ubenye bi ato number enkran for be free aye 0501619588 0501619588 and 0501390338 eno eye kumase number na wakwakoje wodie mu amopendodo atunu betimi afresa numbers no midimafo herbal center to Dr. Time da so eno no yade be na amo aye mobo ye hye afiyase amanfo ayere wo mo ho ye adwuma koba ne ade wo de yade nti wuntimi enko ba bia enye wo a na emom no yade na ba entena ho emma no emeka wo enhye dem wabra midimafo herbal center wo ho say ye stroke say ye sisi yade ukotodwe na agensemo diabetes hypertension kidney ho how infertility ne typhoid ne malaria ne de me pa cho komidimafo herbal center pokuase mayera enkran eho ena doctor ewo ena ebuakwa agugonso ewukumase ukoho no mo a ni nyina obekwa akoto Dr. Time da so 0244
774282 0244774282 and 0500 72 72 15 eno Dr. Time that so no pay ye bedidi na ye di dokono ya hit gina mu kele gems ni nyina wo ye mu a Jaws hot kinky eno ne de serve ya hoho eno ne etu aton atre Ghana cedis pe me se bia ya wo mo ye dokono no hot ahunidie hu asem no ekọ animu pa dokono na emre sei enti se wo ye program bi na pe bi dia serve wa hoho a me pacho kotu ewo Jaws fo honom 3 Ghana cedis pe dome commercial bank no echi ho ho na obehu Jaws hot kinky 0256 068832 0256 068832 anope petonti na 74 mesha ni binenom wate pe binenom enyenwono ya ye ni se ensuo ene ye sili anu wo bottle no kama enti yade ben na adane kwankoro ewo so ulcer ena atete wache hepatitis B and C sebi ade enchi ensuo bu ho no mu a kuro bia beda ne ho ache ni nyina entumi nwu a mepacho ye infections ne sane ma na cause problems no unya tontina ni bi na wo yusu a ebwa say ye menstrual pain say ye liver ho how kidney ho how ni nyina ye kanfo tontina 74 ede ama okanshi drug lane baby etunton ro ni etu ni bia kumase Ashtown kolina kanum ubenye bi etu se wo pebi na ubefre na ye de abro baby awo no so numbers na mbebobo no ya no wahye no so na emum se wo ma akoda no fo ana wafre no funa wo nka sa dru hu 0246 073498 0246 073498 na wudem wo manda woroma ye dane ye hu na ya ji aboafo enkrato ye ba nsem aka tire no ye de beto am so Medo edrano pa wutimi to boase echichiwusi o ado na so ni se me yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na wo hwasa mesi ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se afei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited e wo 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy Ewra me pacho bra na me hwa de wo bagi bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi mi ensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum oto a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena yema o oba a wafa afuro de wo ma akoda nofo ene akoda woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ame yehu se wo atudie malaria yi bi ansa se o time heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonso Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na em Fre 0244 417669 Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu tontonte yenum sane efa adwen mpa say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina
nanom dodo so said de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu nipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso yaye ne sensuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 mennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana baby eto nwo bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadi nkrato yi atom TV Emma Aketuapa mpa ebusia yekowie kase no ewo amanone na UK mino emu ne yekwa beto dwa se enkoda motofo ya wo munyanya afe beye aduasa ensia 36 ena wo mu enya food poison a free baby formula ya ye tonton ewo abontin na wo mu echiremu ese sa formula na ewo edwama so no eye adwumakuo Danon ena afe Nestle wo mu ena na aye sa product no wo mu so wo mahunu ingredient bi ewo mu a eye toxic ema enkoda enti ye kasa ide UK Health Security Agency eye wo mu a wo hwe bambo ho asem ewa pomuden kwan so no wo mo afresa yemfa product na ewe adwama so no nyina no ensa mra back said ye beya wo betimi aye nhwehwemu na ye kiremu ese nkodai wo mo a wo mu di ye 36 na wo mu nya ensunsuanso bone no obi wo hono ma na wo fefefefe obi wo hono ma na asede ne ho aye hye na ebi efiri nanum na ne yam esan ehwie ka ho nti eye niema bi a wo mo asede hunu se ehadwene na wo mo ekiremu ese eyade bi eye wo mo pi esan se na wo mo hye nim senke ye be call product ne back ne de na ebi ansunsuanso ne nyanko kese ne mo nkoda aduasa ensia de eyade se ano odin na panyini baako ya wodi ne dwuma ewo UK Health Security Agency ho ye friend Gory Godball wono na echiremu se ye kasa de enkoda no baby a wo moda no obia eho ye obia ni hono mo a wato nanom wonse do ewo saa kwan no eso enti wo mo nam saa mane boy so ebo maamefo about time papafo nyina kokose wokọ edwama so na wokọ akoto baby formula anankoda aduane de ama oba ne wokọ nkoni ho no hwese wo bekan ni nyina product ni bi wo okra na expire ene wo okoto ye wanhwe na wo de aba be ma oba anase nieme bi wo mu nso wo atrotro cautions bi egu konkono so mpempi no ya na o manfo do no awo mo enkan na wo mahunu bibia etisa ne kurakura mu nkratai mu en wo mo ede arehemu nsem akwama awofo a wo mo emma enya nsunsuanso bone ewo saa food poisoning no emu se products no wo mbehwese wo mbeyi ne ewo adwama so no nyina efiri honom de enye no wo mbe kole no nyina back se de be ya wo mbeyi ntwetwemu na nea esie no ebi ensense bi enu ntina da ye ka cho se yan vita no no wa use no na ho atọ wa use yan vita no nkoda aduane wo ba no nyanya sesanse kope no akope bi e de ama no se de be ya saa wo hawo yi wunhunu bi abusua eno so e na ye gina no pai ensema wodo a ye boaboa no be de be sommo se ye kase bo edikan e wo sompa 106.5 FM Accra na ebi ekofa ye branches ahodo ye wo Ghana half na baby a sompata kra de Kumase Takwate Chimandoma na Doma FM 100.7 womso FB Mankesim Kingdom 106.1 so FB ye streaming live e wo Facebook sompa 106.5 FM Accra YouTube baby a wote ye nkan ye de nyina esi Nana KJC Company Limited na daworoma e na no pay ye de nsam no eba